Ja sam Lazar Kosanović, jedan od potomaka Nikole Tesle. Sada sam potpredsjednik glavnog odbora Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca. Udruženje je osnovano 20. augusta 2. septembra po starom kalendaru 1903. godine uz blagoslov kralja Petra I. Karađorđevića, dobrovoljca, koji je zajedno sa Simom Jasikom osnovao ovo udruženje. Ovo udruženje ima, da kažem, bogatu tradiciju. Promenilo je dosta predsjednika, promenilo je i svoje nazive i sada se naziva Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca. Članovi udruženja i dobrovoljci bili su Milunka Savić, Nadežda Petrović, Stanislav Naver i mnogi drugi. U svojoj, da kažemo, arhivi i biblioteci udruženje raspolaže sa originalnim i kopijama određenih dokumenata, raspolaže bogatom bibliotekom, snimilo je 13 TV filmova sa Radio-televizijom Srbije, objavilo je 86 knjiga, uglavnom iz teme dobrovoljaštva. Izdali smo i objavili 55 brojeva dobrovoljačkog glasnika, a nastavili smo tradiciju dobrovoljačkog glasnika koji je prije rata izišlo 155 brojeva. I ovih 55, to je negde 100, 200 i nešto brojeva, 210 brojeva. Povodom 100 godina proboja Solunskog fronta, u kojoj je pored srpske armije učestvovala i francuska armija, objavili smo u našem dobrovoljačkom glasniku 100 godina proboja Solunskog fronta. Na koricama su istaknute srpske vojvode, Živojin Mišić, u to vreme načelnik vrhovne komande, vojvoda Stepa Stepanović, komandant druge armije i vojvoda Petar Bojović, komandant prve armije. U glasniku su obrađene teme proboja Solunskog fronta i sve ono što se dešavalo u to vreme na Solunskom frontu. U arhivi našeg udruženja postoje fotografije svih dobrovoljaca američkih podanika koji su na molbu naučnika Mihajla Pupina došli u Srbiju. 1914. došao je doktor Rajan, lečio je bolesnike i ranjenike u vojnoj bolnici u Beogradu, a 1917. na Solunski front došao je John Rottingham, došao je doktor Rajan i došla je medicinska ekipa sa Kolumbija univerziteta na molbu Mihajla Pupina.
Pored ovih dobrovoljaca, tu su njihove slike Edvarda Rajana na obale mora, protivnik Edvard Rajan na Solunskom frontu sa srpskim oficirima, bolničari u funkciji. Tu je 9 Vajagića, 9 novih Jugovića. Tu su fotografije Aleksandra Karađorđevića, regenta koji vrši smotru dobrovoljaca. Srpski ambasador u Vašingtonu, srpski dobrovoljci u stroju sa američkom i srpskom zastavom. U proboju Solunskog fronta glavnu ulogu imala je Jugoslovenska divizija, sastavljena od dobrovoljaca, a u svakoj diviziji, svakom puku bila je četa dobrovoljaca jačine 130 ljudi. Jugoslovenska divizija je bila u drugom ešalonu. Probojem fronta od 3 do 4 km uvedena je u borbu i nije niko mogao zaustaviti do linije Vardara. Dobrovoljci koji su došli iz Amerike, oni nikad nisu videli Srbiju, nikad nisu imali nikoga u Srbiji. Otišli su u Sjedinjene Američke Države trbuhom za kruhom, ali su se dobrovoljno javili. I od prvih dana rata 1914. 1915. jer su Sjedinjene Američke Države bile neutralne u to vreme, oni su o svom trošku dobrovoljno krenuli za Srbiju da se bore za oslobođenje Srbije u Prvom svjetskom ratu. 1916. već pri kraju Sjedinjene Američke Države su malo liberalnije u tome pogledu i dozvoljavaju mobilizaciju i okupljanje dobrovoljaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Prve grupe dobrovoljaca koje su bile organizovane, one su išle preko St. Louisa i Kanade za Evropu, dalje za Vizetu na obuku i uključivali se u jedinice srpske vojske na Solunskom frontu. Srpske vojske u proboju Solunskog fronta ocenio je i njemački car Wilhelm II. 62.000 srpskih vojnika rešili su Prvi svjetski rat, sramota. Znači, neprijatelj je odao priznanje hrabrosti srpske vojske u proboju Solunskog fronta. Jer je to nemerljiv doprinos ono što je uradila srpska vojska i što su uradili dobrovoljci u srpskoj vojsci. Prvi Srbin doseljen u Sjedinjene Američke Države bio je Đorđe Šagić, koji je došao 1814. godine. Poslije njega su došli znani i neznani. Među znanima su bili Pupin, Tesla i drugi. Poslije toga usledile su ratovi. A i prije toga je bilo ratova. 1877. u drugom srpsko-turskom ratu pojavio se dobrovoljac podanik Sjedinjenih Američkih Država. To je bilo 4 godine prije uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kneževnom Srbijom 1881. godine. Sjedinjene Američke Države i Srbija imaju dugu
tradiciju i one su od Prvog svjetskog rata više od 100 godina, Drugog svjetskog rata 80 godina i 140 godina dugu diplomatsku tradiciju. Nikola Tesla osvetlio je svet radeći u laboratorijama Sjedinjenih Američkih Država. Da je ostao na brdovitom Balkanu, možda bi svet izgubio genija, ali oko 600.000 Srba koji su se uselili u Sjedinjene Američke Države, ugradili su svoj život u temelje Sjedinjenih Američkih Država. Te spone i te veze ne mogu se nikad i ne smiju se nikad zaboraviti. To je u interesu i Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.